Hashize iminsi itari myinshi cyane hamenyekanye inkuru y'umusore uri mu rukundo na nyampinga w'u Rwanda 2020 Naomi Nishimwe. Aba banaherutse kandi kugaragara bari kumwe mu birori byo gutanga ikamba rya Miss Rwanda 2022 ryegukanywe na Miss Nshuti Divine Muheto. Aha ni naho kandi benshi batangiye kugenda bemeza ko rwose nta kabuza aba bari mu rukundo. Uyu musore ubundi yitwa Michael Tesfa, ni umusore waminurije mu Bwongereza ahakura impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Uyu musore ni muremure rwose, iyo urebye ku mafoto ubona ko ashinguye, ndetse kandi afite ibisuko ku mutwe. Amakuru y'urukundo rwa Miss Naomi na Michael yamenyekanye ubwo Naomi yashyiraga amashusho mato yafashe muri application yitwa Boomerang, maze akayaherekeresha akamenyetso k'umutima ubusanzwe gakoreshwa n'abantu bakundana. Iyo winjiye kuri konti ya Michael wiyita Prophetic, usanganirwa n'ubutumwa bugira buti bitangirana n'ibyiringiro, nyuma y'ibyiringiro akakubwira ko haza ubuzima bw'isi, urugendo, yoga, ndetse akanerekana ko kuba umurasta ari rwo rufatiro. Uyu musore uri mu rukundo na Miss Naomi Nishimwe ni umusore ufite masters mu bijyanye n'ubuvuzi, yize muri kaminuza ya Edinburgh mu Bwongereza, ariko muri iki gihe ari kubarizwa mu Rwanda nk'uko yabitangaje tariki 9 Ukwakira 2020 ubwo yamenyeshaga abamukurikira ko yatangiye kwiga muri kaminuza ya Edinburgh. Uyu Michael yavuze ko agiye gukomereza ubuzima bwe n'imyigire mu Rwanda. Aherutse gutanga ikiganiro muri Accelerator aho yagize ati, ukwezi gushize natangiye Masters of Science muri politiki y'ubuzima ku isi muri kaminuza ya Edinburgh. Uyu mujyi ufite imyubakire itangaje. Ndashaka gushimira Rotary International kumpa Global Grants Scholarship yo gutera inkunga amasomo yanjye. Nibanze ku bushakashatsi bwanjye kubisesengura, gushimangira no kuvugurura gahunda z'ubuzima mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, hibandwa cyane mu Rwanda. Uyu musore afite imishinga itandukanye ijyanye n'ubuzima, irimo n'uwafatanya na Miss Kaliza Amanda ujyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Mu minsi ishize uyu musore yakoraga muri kaminuza y'u Rwanda nk'uwimenyereza umwuga. Yahakoze mu gihe cy'amezi 4 mu mwaka wa 2018. Si kenshi Miss Nishimwe Naomi yakunze kugaragaza ubuzima bwe bw'urukundo, ariko rwose wa mugani akari ku mutima hari igihe gaturika kagasesekara ku munwa. Muri iyi minsi Naomi ari kuganzwa n'amarangamutima. Miss Nishimwe Naomi mwibutse ko yegukanye ikamba rya Miss Rwanda mu 2020. Ese urukundo rw'aba bombi wowe urarubona gute? Duha igitekerezo cyawe ubicishije muri comment, ndetse kandi ushobora no gukurikira amakuru atandukanye y'imyidagaduro tukugezaho buri munsi unyuze kuri y3.yegob.rw, cyangwa se ukaba kandi wanakurikira indirimbo zitandukanye uciye kuri radio yacu ya Yego B ivugira kuri y3.yegob.com. Naho ubutaha.